ko aranu e nder ɗi jemmaji 12 sakkitiɗi deƴere waali hakkunde Iran e Israel. Donald Trump heƴuno noon hakkunde maɓɓe faa noddandu téléphone waɗi hakkunde makko e Benjamin Netanyahu jagorɗo arano Israel. On tuma piiji ɗin hetti laawol. Horejo leydi Iran on Masoud Pezeshkian inni leydi makko ndin no woniri yo lurreɗen fewnite e nder jonde yewtere. Kono noon Iran jokkan eɓɓore mum gollirgol uranium fi haajuji siwil ardiɗo on ɓangini. Horejo Ameriki on Donald Trump kadi felliti hanki nyalorma o wonana waylitugol laamu Teheran. Mojobe leyɗe adunayankoje wono BRICS e humondiral leyɗe Europe naaje noddi yo deƴere duumo fino yewtere henyire hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi. Sengo ngendi Amerika ga toɓɓere ko humondiri e ittiri bononda mo piyanɗe Ameriki ɗen waɗi e dow tafirɗe nucléaire Iran no ɓanti. Ɗum ko caggal kumpite ɓasude ka mediyaji sikkude piyanɗe ɗen memali ndanka tafirɗe ɗen wano holori gouvernement Donald Trump. Ceerno Modumba, New York, RFI.